салом алейкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бародаро, айни ҳол мо қарор дорем дар совхоз дар ноҳияи Фархор, худо хоҳад нами хонаро бояд мо декартифика бизанем. Декартификаи ранга свети сабз қатӣ хостум пешай кора сар кардан я навор кунам, баъдан бо тарзи коркарча пешкаши шумо мегардонем. дӯстон, фақат дастгирро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мой ва касоне ки меҳмонен дар канали мо ҳатман обуна шен ва видеои моро дар имо ватсаптон поделиться кунем. бародаро, ҳоз сар мекунем мо грунтовкаи таша свети сабз қатӣ мезанем. баъд рисункаи болош дигар свет меояд. пеши хонаи ҳозир айнаи тараф бари хонаи соколош қариб 4 углаш кирпич меояд. худо хоҳад ҳоз пеши хонаро мен навор мекунам. айнаи тараф пишти хона айна ҷои кафидагии сараб ино ҳамуҷоша обязательно мазид мекунем родбан қатӣ. инаи углош ина рост нестай шикастагии углош анамиёра мазид мекунем, баъдан грунтовкаша мезанем. бо грунтовка занем аз сар кам навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам. дӯстон, тарзиши давоми кора дастгирро фаромӯш накунед. ҳатман обуна шед дар канали мо ва дар имо ватсап видеои моро поделиться кунед, беҳтарин мешавад. салом алейкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстон азиз. ва дар навори имрӯза бародарои нами хонаро бояд мо декартифика бизанем. ҳозир ҳамхеле ҷои кафидагӣ дорад. метавон камерада пеш биёр. ҳамхеле ҷои кафидагиша аввал мазид мекунем, родбанд дорем. ҳозир ба родбанд мазид мекунем, гармошкаҳо чиприн ҳамара шурӯъ мазид мекунем, баъдан декартифика мезанем. ҳол бо навор мекунем ва круги хонаро пешкаши шумо мегардонам. дӯстон, фақат дастгирро фаромӯш накунед. сӯё гуфта буданд ки ҳамин ҷои кафидагиша мазид накунам, хел бизанед чикор мекунад ё ки шарқе обязательно мазид кардан. бародарои обязательно вақте декартификаро мезанед, трешинаш метавад, трешинаира сера оно маҳкам намекунад. ба ҳамин хотир аввал адам хел аккуратно мазид кардан дар кор. ҷои кафидагия ина ҷо кафидагия аркусу трезани тозагия ҳамаёра мазид мекунем. ина бародарон, грунтовкаи хонаро зем тамом кунем. танаи девола грунтовкаша ба валик задем. свети савзи салатияи грунтовкаш, баъдан декартифика мезанем. пишти хонаро ҳамина грунтовка задагием. пишти хонаам тайёре ва круги хонаро грунтовка задем. 4 угл кирпич меояд. ҳозир бародарон наи угла кирпича задем. мо ҳисоби свет набудан мо декартификаро ба даст задистем. тёрка қатӣ тарафша ина кирпичиш задагияй тарафи хона помин грунтовка тайёр, пеш ва круг ҳама тайёре. ҳозир ман шумода нишон метавонам ки декартификаро ба даст задаги мо чӣ хел омадагияй. ина бародаро, декартификаро даст қатӣ задагием. ҳай пеш нишон метавам. ина рисункаш декартификаш даст қатия кирпичош задем. наи гирди дар трезо шоколадный свет меояд. откусо дарунаш савз ай рисункаи боло ай нами рисункаи бологии дарунаш меояд. даруни трезор откусора савз мезанем. пеш хонаро қатӣ як тарафаш помин тамом кунем декартифика заниша. ина пеши хона и тараф фақат пиштиш қатӣ барш мондагияй. убар қатӣ пиш мондагияй. ина тараф тайёра. ина пешхона ҳарфи гевори помин
пешона ҳарфи девори тайёра. Кирпичашон буровардем, откусора задем. аз сабаби свет намудан даст қати декартификара задесем. рисункаи партуфтагӣ мо ай пеш нишон додам, ина даст қати задагишем. ба тёрка шпател бо тарзи коркарчанд навор мекунам. пешкаши шумо мегардонам дӯстон, дастгира фаромӯш накунед. ҳам лайка бобогира бимонем бародаро ва бисёри шумо бе подписатсия тамошо мекунед дӯстон. ай ҳаматон хоҳиш дар канали мо обуна шед ва касоне ки мехоҳад фасад бизана, номерро дар охири видео дар болои экран мемонем, метавонед дар ватсаби мо ба нависонед муроҷиат кунед. иншоалло ки ремонт мекунем бо нархи дастрас. ина пешихонаро сар мекунем декартифика заниша. ина бародаро байнами тёркаи затиркакунаки шкатур ва анами задесам декартификара. ина декартификаи тайёр сателда. ҳозир сар мекунем ай пиштихона ва тёрка мезанем. шпател қатӣ мекашем, мегиремш. ин пиштихона камтар торика, бари хона да гузаштем. ай бари хона иншоалло навор мекунам, пешкаши шумо мегардонам дӯстон. тарзи заданша чӣ хел мезанӣ навор мекунам, пешкаши шумо мегардонам. хайр дараши бо задем навор мекунем дӯстон ва дастгиро фаромӯш накунем. видеои моро дар имо ватсаптон поделиса кунем, беҳтарин мешавад. ина бародаро декартификара мо ба тёрка задесем. рӯшнои ҳисоби свет нест, ба ҳамин хотир рӯшнои задесем. на истодавоне бод барбара задем ва кӯи хонаро задагием се тарафша. ҳозир мегзарем намиҷаро як хостим як кусок бизанам, шуби шумо бинед, бахтона ягон чи ёд бигирем дӯстон ва ҳам дастгира фаромӯш намекунем. лайкои бобогира мемонем. ина тёркара декартификара на жид ки бадам растшод намегин нигоҳ кунед чӣ хел ай шурдагиай жид ки бадам нестай. баъдан ам хел мепартем рисунка. чӣ хел партуфтем. аккуратно рисункаш мепартем. истинша ба хотир намезанам ки ин гул кирпич меояд, ба ҳамин хотир истина намезанам. баъд як кирпич мондагиша мезанем. компрессор дорем, ростгап свет нест. ба сабабҳои бесветӣ хостем кор дуроз бад накаша, светам ждат накунем, на рӯшнои задесемаш. ҳамин хелам рисункаи беҳтарин метавад, баъд экономични меояд дӯстон. камта қафо бе камера. ба тёрка экономични меояд. мақсад ба компрессор як сателша 10 квадрата бзанем, ба ин 11-12 квадрата мезанем ба тёрка. ба он шарте ки нарезониш. аккуратно бзанем. баъд пасаратса мекунӣ тарутар бизанӣ, штоби қоқ ношида стик намонад. шпаклёвкарам ба ҳамин тёрка мо мезанам. бисёртарак тёркаи оҳанӣ истифода мебарам. ба он хотир тёркаи оҳанӣ ҳозир истифода набурдестам ки нигоҳ кунед дар шпател чӣ хел мечаспад. дар тёркаи оҳанӣ мечаспад, тёркара ҷазиб кардияча. ба ҳамин хотир ба пластмаси ба тёркаҳои затиркакунаки шкатур зесам. ба ин тёркаҳо шкатура затирка мекунем. пеш камерака тарзи монданаш. ҳасаратса мекунем ки ҷағус бизанем. чанд қадар ҷағус биям қадар ба зеб меояд. хел мезанем. баъд ба шпател мекашем, ворижиш мекунем. ба шпател сраза намекашӣ, якам тарак мести. қоқи бад нашавад, кам тарак мести, штоби обуш бипара, баъдан кашӣ.
برادرامو زدیم تموم کنیم بعدا شپاتل قطینه شپاتل خوزا میکنه کرادنا شپاتل راست نمیکشی شپاتل زیگزاگ تو میتینه بازم زورترک بیخ شورک بیویم نه برادرها دستیورکا قطی کارتیکا زدیم شما هم میتونید هم خیلی بزنیم وقتتون یاد بگیریم و دستگیر رو فراموش نمیکنیم دوستان همون لایک و اوگیره بمونید و در کانال مو حتما ابونه شید یا برادرامو فساد زدیم تموم کنیم و کروگی خونه را کرپیچ پیش خونه را هم زدیم اینا کرپیچ هم پولین زدیم تموم کنیم فقط نمی طرفش مونده کرپیچ زنیش دکارچکارا روشنوی زدگیم ای خاطری که سوید نبود با همین خاطر روشنوی با تیورکا زدیم کم ترک نوار کدگیم اینا ریسم کوش حاضی уже автоште кам та туркше ба ҳамин хотир кам тарак тиёнитар омади се камерому пеши хона ина пеш хонам пони кирпич зазем ва круг кирпич задагем инҷа ина исинаш ина пешхона декарчика заги ина кирпич ва круг бетон ҳама кирпич омад дастлои лакшам задагем на зарҳалош метава каму беш зарҳалшам бисёр задагем ина наворда метава зарҳало ҳама ин тарафи пешхона будак ҳоз гузаштем ба қисми кирпичзанӣ на ин тараф барша кирпич мезанем тамом се тарафи хона кирпич меояд пешхона фасадаш полнин тайёрай ин баршам мехел бараш тайёрай уже скотчора задагем ози бридесем кирпичора палянка ҷидо кардесем бридесем тарзи кирпичзанӣ дар канал ҳастем метавонем бародарон ай наворои пешина тарзи кирпичзаниро бахтона ёд бигирен ин скотчи малярни 2 сантиметра қати фарз кем инаиш места ба ингира мегири ба ингира гирифти бо таги ира мегири ҳамхе кирпичо якта якта зигзаг мерава ҳози тарзи бриданша нишонтон метавам пишти хона ҳозиадақ ина пишти хонаро бародаро декарчика задем полнин тамом кунем пишам тайёрай пишти хонаро ба ҳамин фасад вале қати задагем кирпич намеояд нигоҳ кунем чӣ хел клёнкаро тоза када ина фасадаш барасонам хел тозаш кадеса якам ки тарзи кирпичбирӣ ина бародаро нигоҳ кунем як дақиқа дастабги инами задаги буд ба ингиша гирифтем ҳози иша мегирем бисёре гуфта буданд чӣ хел кирпич бизанем размера мемони қай палянка ҳамара сели скотч мезанӣ баъдан ҷидош мекунӣ ҳозир мо малярни корча надорем ростка малярни корчамон уже лезвао шикастак ба ҳамин хотир ба корча аз бридесаи скотчора нанам хел аяк лав мебри мерай уша брид бо иша мебира ҳозир бо ина иша мегира баъдаёш ина иша мегира инанам хел кирпичора ҷидо карда мегира як лав скотч задагим скотч загира як лав скотчова кирпичоша мегирем баъдан ина декарчикаи шоколадни свет шпател қати мезанему ба вале ки ами шуба худаш кататш мекунем ҳан шпакиловка бори мезанем ай болош катат мекунем
یا دکارسکه زاگی ما دوستان دستگیر رو فراموش نمیکنیم مثل هر وقتا و اون لایک های بزرگی را میمونیم. کسانی که مهمونین در کانال ما حتما ابونه شین برادرها و بسیار شما به پادپیسیاسیا کردگی نیستین برادرها. بسیار پراسموترهای ما در 66% به پادپیسیشکای همه خواهش احترام برادرها در کانال ما ابونه شین و ویدیو ما را در ایمو واتساپ подписаться کنین. این دکارتیفکا و تیورکا خیلی اکونومیشنیه، مقصد طریقتی نمیریزونی زمین در خشرو ایاگلاو میزنی دکارتیفکا را. پاونین تیورای 4 угол кирпич داره و کروکی خانه کرامی پشتش 3 طرف دیگه‌ش هم کирпич زدگیه. اینجا هم کирпич میاد، اینجا نمای حاضر برادرو با خاطر نمش کирпич نزده اینه که چشم کирпич میاد. اول آبشکا کردیم بعداً دکارتیفکا زدیم فاسادچا. اینا کسانی که میخوانم خیلی ممکنن در نمره بالای اکران موندگی بنویسونین در واتساپ ایمو یا زنگ میزنین. ان شاء الله با زنگتون با وقتی افتادگی اتوید میتم و خفه نشین برادرها. 23 شما زنگ میزنین من در کارم با همین خاطر با تلفن نمیرسم. یکی در واتساپ ایمو تلگرام بنویسونین ان شاء الله در تیسرک اتوید میگیرین. پاونی فصلیمون تیاره خونه فصلش پاونی بوچی دستوی لک زدیم دکارتیونی لک این طرفش این پیش خونه ها پناه همت بخدا برادرها دستگیر رو فراموش نمیکنه مثل هر وقته و فکر اختونه در کامنتر بنویسونیم بهترین میشه. با فکر یک شما رو در کامنتر انتظارم هم دستگیر رو فراموش نکنین. ویدیو ما رو در ایمو واتساپ подписаться کنین، هم لایک رو بمونین بهترین میشه برادرها و خداوند هر یک شما رو نگهبان باشه. هر کی جای باشین پناه همتون بخدا تا نوارای آینده سفرخان تیوی را.